Pozdrav, dobrodošli u novi video, a u današnjem videu pričamo o mehanizmima satova, konkretno o kvartsnim i mehaničkim mehanizmima. Dakle, pogledat ćemo nešto malo o njihovoj istoriji, o njihovim delovima, tj. komponentama, kao i o prednostima i manama obe vrste mehanizma. Tako da, ko zna, možemo naučiti nešto novo, a i može da vam pomogne u odluci ako se dvoumite među nekog kvartsnog i mehaničkog sata koji je bolji za vas. No, pre toga, šta nosim u današnjem videu? U današnjem videu nosim sat od brenda Longines, u pitanju je Longines Conquest. Ovo je stari model sata iz 1970. godina, pravi mali svečani sat, veličina 36 mm, prelep je stvarno. I još jedna stvar pre nego što probimo perspektivu, a to je, hteo bih se zahvalim kanalu Ćuk koji mi je pomogao u pravljenju ovog videa. On takođe uči da postane časovničar, tako da mi poslao neki materijal koji sam ja posle iskoristio za ovaj video, tako da hvala mu puno za pomoć. Obavezno pogledajte njegov kanal, takođe snima video satovima, ostavit ću link njegovog kanala u opisu videa, puno mi je pomogao i stvarno sam mu zahvalan za to, a snima i dobre videe, tako da što ga ne bismo zapratili, malo ga podržali i pomogli mu da raste. Tako da, hajde da promenimo perspektivu i da vidimo malo o mehanizmima. I evo nas sa našim satovima koji ćemo koristiti kao primere upravo za sve ove mehanizme koje ćemo obraditi u videu. Ajde pre svega počnemo od samog termina mehanizam, odnosno pardon, naziva. Osim naziva mehanizam, također ćete naletiti i na naziv kalibar, ali kalibar mehanizam ista stvar. Zašto on služi? Pa, logično, pokreće kazaljke na satu, ali osim toga pokreće i još neke stvari, odnosno takozvane komplikacije. Recimo, najčešća komplikacija je komplikacija datuma, kao što možemo vidjeti na ovoj festini. Evo vidite, ovdje se komplikacija datuma nalazi na 3 sata. Također imamo komplikaciju dana, GMT komplikaciju, kronograf komplikaciju i tako dalje. Ima jednostavno puno komplikacija. Što se tiče samih mehanizama, u suštini postoje dve glavne grupe mehanizama, a to su mehanički satovi, odnosno mehanički mehanizmi, i kvartsni satovi, odnosno kvartsni mehanizmi. Naravno, u okviru njih imamo još neke podgrupe, recimo konkretno u ovom videu ćemo obrađivati kategoriju mehanizama na ručno navijanje i automatik mehanizama, ali također imamo i recimo mecha quartz mehanizam, spring drive mehanizam, kinetik i tako dalje. No, kad smo obradili sve mehanizme, sve njihove pojedinosti, grupe, podgrupe, ovaj video bi trajao jedno 3-4 sata, a mislim da je to malo previše. Ajde za početak da naučimo osnove. Dakle, počet ćemo od mehaničkih satova, jer bit ću iskren, ja lično više volim mehaničke satove, tako da zašto ne bi počeli od njih. Da kažemo nešto o samim delovima ovog mehanizma. Počevši od toga da mehanizmi dolaze u raznim oblicima da bi stali logično različite oblike kućišta satova. Debljina mehanizama se meri u milimetrima, ali osim toga, ako ste nekad istraživali neki mehanizam na internetu, verovatno ste naletili na termin linje, odnosno linja. To je stara francuska reč, odnosno stara francuska merna jedinica. Tu mernu jedinicu koriste Švajcarci i Francuzi za njihove mehanizme. Jedna linija iznosi otprilike 2,256 mm, dakle 2,256 mm. Zašto koriste tu zastarelu mernu jedinicu? Ne znam, valjda tradicija, šta li je. Ali dobro, eto, sada znate šta je to. Delovi mehanizma, mehaničkog sata, se nalaze između dve ploče, dakle kao neki sendvič, moglo bi se reći. Prednja ploča se nalazi odmah iza brojčanika sata i ona ima isti oblik kao i mehanizam i najčešće isti oblik kao i brojčanik. Međutim, zadnja ploča, ona se nalazi sa druge strane, može imati različite oblike. Može biti puna ploča, kao i prednja. Postoji takođe i 3/4 ploča ili niz manjih ploča koji se nazivaju mostovi. 3/4 ploča i mostovi su tako konstruisani da bi časovničar lakše mogao da pristupi mehanizmu tokom popravke, da ne mora celu ploču da skida pa da vraća, nego ako ima neki delić koji može da pristupi bez uklanjanja ploče, zašto ne bi uštedeo malo vremena na tome. Dakle, šta je to mehanički mehanizam? Pa, ako ćemo najjednostavnije da kažemo, to je mehanizam koji ne koristi bateriju. I takođe, hoću da naglasim da svi mehanički satovi sadrže određene komponente, dakle zajednički su za sve vrste mehaničkih satova. Počevši od krunice, dakle, krunica to je mali točak koji se nalazi sa strane, s polja. Dakle, vidite, evo krunica na štovi, to je takozvana look krunica, onion crown. Možda sad nešto neće fokusira. Da, evo vidite krunicu na satu.
i ona se koristi za podešavanje vremena i za navijanje sata, ako sat ima ručno navijanje. Sljedeći imamo oprugu, odnosno na engleskom mainspring. Ona je izvor energije za mehanizam i navijanjem sata opruga se zateže, postaje sve više i više zategnuta, čime skladišti energiju od navijanja. Sklop zupčanika, to jest gear train, prenosi tu energiju iz opruge kroz te zupčanike ka ankeru, odnosno na engleskom escapement. Taj anker je zadužen za prenos energije iz opruge u balancu, to jest na engleskom balance wheel, u jednakim iznosima. Balanca se, moglo bi se nazvati i srce mehanizma. Ona prima energiju potrebnu za rad od ankera. Balanca oscilira ili otkucava u kružnom pokretu 5 do 10 puta u sekundi i sajdžija može da namesti da balanca oscilira brže ili sporije i tako podešava sat. Imamo također dragulje, oni su najčešće sintetički rubini. Nalaze se na mestima u mehanizmu gde ima puno trenja, stavljaju se tu zato što su izdržljivi i dugo traju. Kada bi umjesto toga stavljali neke metalne delove, upravo zbog svih tih stvari koje se dešavaju u mehanizmu, oni bi se jako brzo trošili i mehanizam bi onda morao mnogo češće da se nosi na servis, a i također generalno bio bi nepouzdaniji. I to je bilo uopšte na mehaničkim satima. Dakle, ove komponente imaju i satovi na ručno navijanje i automatici. Naravno, to nije sve što sadrže. Postoji mehanizmi koji imaju, na primjer, 2 opruge, da bi postavili veću vremensku rezervu, ili također, osim klasičnog escapementa, postoji takozvani coaxial escapement, njega koji se recimo omega, odnosno prevedeno na naši koaksijalni anker. Ali, opet, kao što rekao, kada bih pričao o svakoj specifičnosti svakog mehanizma, video bi trajao satima, tako da zaustavit ćemo se za sad na ovome. Ovo je sasvim dovoljna neka osnova za razumevanje kako funkcioniše jedan mehanizam u satu. Kao što rekao, postoje naručno navijanje i automatici. Što se tiče automatika, oni su malo modernijeg tipa. Satovi na ručno navijanje, oni su najstariji zapravo tip mehanizma, datiraju iz 16. veka i obično moraju se navijaju svaki dan, dva, ali naravno imamo i modele koji imaju dovoljno veliku vremensku rezervu da ih možete naviti do kraja jednom i da vam traje, i da vam sat radi nekoliko dana, 3-4 dana. Imajte na umu da morate obratiti pažnju prilikom navijanja sata. Ako osjetite otpor prilikom navijanja, to znači da je sat navijen do kraja. Nemojte da ga silite, nemojte pokušavate da ga još jednom okrenete jer možete da počupate, da pokidate oprugu, a to ne želimo jer onda sat mora se nositi na popravku. Dakle, recimo, kod moje štove, istina je voljno navijena do kraja, ali sad kada, vidite, ja sad ne mogu da je vrtim više zato što je navijena do kraja. Evo, pokazat ću na Tissot koji isto ima ručno navijanje. Vidite, mogu da okrećem i dalje. Čujete? Dakle, znači da nije navijen do kraja, ja da ga navijim do kraja, osetio bi određeni otpor i tu treba da stanem jer kad bi pokušavao da ga okrenem više od toga, pukla bi opruga. Kao što rekoh, automatici su novi tip mehanizma za razliku od onog na ručno navijanje. Oni su nastali u 20. veku i oni energiju sakupljaju od rotora koji se okreće pokretima vaše ruke. Upravo taj rotor i navija oprugu. Rotor je obično polukružni metalni teg koji može da rotira 360 stepeni kako se zglob pomera i taj rotor je povezan još jednim nizom zupčanika na oprugu kojom navija sat. Evo da pokažemo i rotor, dakle evo pogledamo naš mehanizam na Tissot. Ovaj zlatni teg ovde, to je rotor i vidite kako on može da se okreće 360 stepeni mehanizmu i sad kad vi stavite sat na ruku i pomerate ruku, rotor se također pomera i onda navija oprugu, ne morate vi da ga ručno navijate. No, kao što rekao, neki automatik satovi imaju ručno navijanje, kao što ima ovaj Tissot, ali neki automatici nemaju, recimo ovaj Seiko 5 SNK 809K1, on ima 7S26 mehanizam, evo vidite i kod njega taj rotor kako se okreće. Ali ovaj sat nema mogućnost ručnog navijanja. Ako okrećemo krunicu, ništa se ne dešava jer jednostavno nema tu mogućnost. Jedna stvar bitna koju ovdje moram da naglasim, čak i ako automatik ima ručno navijanje, nemojte da ga koristite da navijete sat do kraja, nego navijajte sat ručno samo toliko da se sekundara pokrene. Dakle, recimo da moje Tissot stoji, sad bi ga malo navio da pokrenem sekundaru i posle toga ga treba staviti na ruku i da pustite rotor da jednostavno navije oprugu
jer usled preteranog ručnog navijanja nekih automatik mehanizama možete da oštetite zupčanike i onda opet morate nosite mehanički sat, to je automatik sat na servis. I još jedna stvar, automatik satovi su obično deblji od satova na ručno navijanje, upravo zbog tog rotora, jer treba mu dati prostora unutar mehanizma da može da se okreće, recimo, vidite kako je štova, možda si ne video da li štova je par milimetara tanja od ovog tisoa. Debljina štova je 9 mm, a tiso je 11 mm ili 12. To je upravo zbog tog rotora da bi imao prostora unutar mehanizma. I to je bilo to što se tiče automatik satova i satova na ručno navijanje. Hajde sad da pređemo na kvarcne satove. Dakle, za kvarcni sat sam uzeo moju Festinu. Inače, svi ovi satovi koji vidite u ovom videu, dakle štova, tiso, Seiko i Festina, za sve njih sam uradio recenziju i njihove recenzije će budu u opisu videa. Kvarcni satovi su potpuno drugačiji od mehaničkih satova. Pre svega zbog izvora energije. Izvor energije za kvarcne satove je baterija. One traju par godina, obično, nakon čega treba što pre se zamene, da baterija ne bi surala i oštetila mehanizam. Ajmo sad da kažemo neke komponentne kvarcnih satova. Dakle, kvarcni sat šta sadrži? Sadrži, osim baterije, logično, sadrži integrisano strujno kolo koje prenosi električne naboje iz baterije u kvarcni kristal. Odatle i termin kvarc, od kvarcnog kristala. Taj kvarcni kristal dalje šalje njih te električne naboje u koračni motor. Kvarcni kristal vam se ponaša slično kao anker u mehaničkom satu, jer kvarc vibrira kad dođe u dodir s elektricitetom i stvara voltažu. Koračni motor transformiše te električne impulse u mehaničku silu. Suštinski, baterija šalje elektricitet kroz integrisano strujno kolo u kvarcni kristal, pa električni naboj čini da kvarcni kristal vibrira 32.768 puta u sekundi. Ovi pulsovi se onda šalju kroz integrisano kolo u koračni motor koji prenosi svaki 32.768 električni impuls u takozvani dial train, odnosno zupčanike koji pokreću kazaljke na satu, to jest jedan puls se šalje u dial train u sekundi. I stoga, kao što možete primetite, kod sekundare otkucava jednom u sekundi, jer to je taj 32.768 impuls iz kvarcnog kristala koji se šalje u dial train i evo, otkucava. Dakle, eto, jednostavno, tako možete razlikovati isto kvarcni sat od mehaničkog, jer vidite, kod mehaničkog sata je daleko glađi pokret kazaljke, dakle glatko ide po brojčaniku, dok kvarcni sat sa druge strane samo jednom otkucava u sekundi, jeli? I eto, to je bilo malo o kvarcnom mehanizmu. Sada se postavlja logično pitanje, koji mehanizam je zapravo bolji, kvarcni ili mehanički? Pa, suštinski nema pravog odgovora na ovo pitanje. Oba imaju svoje prednosti i mane. Mehanički satovi, ako se redovno servisiraju, će vam trajati decenijama. Evo, recimo, ja imam ovaj sat je star preko 50 godina i dalje radi kao nov, vidite, bez problema, drži vreme. Jako lepo u sve to. No, upravo taj servis može i da bude potencijalna mana sata, zato što moraju se nositi na servis otprilike svaki 5 godina i to košta, logično. Sad, u zavisnosti od marke sata i mehanizma može da se izađe i, pa ne znam, po par hiljada evra najobičniji servis. Ne daj Bože da imate i neki kvar van toga. Kvarcni satovi sa druge strane, njih samo promenite bateriju i to je manje više to. Međutim, imajte na umu da kvarcni satovi neće trajati koliko i mehanički. Kad ta će mehanizmi unutar njih da se istroše, kao i bilo koja elektronika, i sat je stao i nema mu popravke. Takođe, ono što je za neke ljude bi moglo se stavi kao plus za mehaničke satove, oni su svojevrsna vrsta umetničkih dela. Znači, kod njih nema apsolutno nikakve baterije. Sve su zupčanici, sve je čista matematika. Meni je to prelepo, jednostavno, jako zanimljivo. Vidite, ovaj mehanizam od štove je čak i dekorisan. Evo zapravo da vam primjer da vam pokažem. Evo vidite, recimo, ovaj ovde krug, ovo vam je balance wheel, odnosno balanca. Ovde se, sad ne znam da li možda fokusira, ovde se vidi i escapement, odnosno anker.
i evo vam ga gear train taj koji prenosi iz glavne opruge i glavna opruga se nalazi, ja mislim, u ovom buretu ovde. I recimo vidite kako iz krunice se prenosi navijanje, navija oprugu, pa onda pokreće zupčanike koji pokreću anker, koji onda tera balancu da oscilira i onda ono pokreće kazaljke na satu. Dakle, da, kao što rekoh, ovo je jedno malo umetničko delo što se mene tiče, tako da to isto može staviti kao jedan plus za mehaničke satove. Šta bi još mogli da navedemo? Kvarcni satovi su precizniji od mehaničkih, da, to je jedna prednost kvarcnih satova, pardon. Dakle, kvarcni satovi će uvek biti precizniji od mehaničkih, jednostavno mehanički su jako osetljivi i nema elektronike, tako da to je plus za kvarc. Kvarcni satovi, kad se podese jednom, radiće dok im se ne istroši baterija, dakle, jednostavno jednom ga namestite i zaboravite, dok mehanički satovi će kad-tad stati i morat ćete opet da ih navijate, ili automatike ako ne budete nosili stalno opet staće, morat ćete da ih navijate. I kvarcni satovi su takođe obično jeftiniji od mehaničkih satova, tako da i to bi isto moglo se nazove plusom, odnosno pristupačniji, ne jeftiniji nužno. Tako da, koji mehanizam je bolji, zavisi isključivo od vas, zavisi od vaših potreba, šta vi više preferirate, koji vam je budžet i tako dalje. I eto, to je bilo to, hajde da se vratimo sad u prvobitnu perspektivu. I to je bilo to što se tiče ovog videa o mehanizmima. Nadam se da ste naučili nešto novo, ja svakako jesam. I nadam se da će vam ovaj video pomoći možda u nekom budućem odabiru sata, da ste videli prednosti i mane ove vrste mehanizma. Recite mi u komentarima kakve satove više preferirate, da li mehaničke ili kvarcne, i napišite zašto više preferirate te modele, svakako me interesuje vaš odgovor. I to je bilo sve što se tiče ovog videa, a u sledećem videu o satovima radimo recenziju upravo ovog malog Longina. Dakle, recenzija, ovo je prva recenzija nekog starijeg sata na mom kanalu i veoma se radujem toj recenziji. Tako da, ako vam se svidio video, kao uvijek ostavite jedan like, ako vam se nije svidio, ostavite dislike i napišite u komentaru zašto. Pretplatite se na kanal ako vas interesuje neki budući video o satovima i parfemima, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav! Kako volim kad gledaju. Još glasnije, ajde. Okej.